ka etwe ene kotie ho nsɛm a wo nso wonya bi di ato tirim yɛse sɛ be kɔto sɛ obi etu ne bafo a na wafa bi ato tirim sɛ na ɛbɛyɛ a wo nso bedumre bi no wo nso di ato bafo ɛno nti ɛnɛ badwafo wɔ ha a betwetwe ho nkɔmɔ America ma nso to kwan kakra nti yɛtwɛn sɛ ɔbɛba na afei ɔba bɛto aso ɔma yɛ die na gye sɛ yɛne ya ne yɛtrem mu nkɔpem sɛ ɔbɛba enti tamu chuku mpacho emre no so a yɛde ahoma no bɛto screen so na wafrɛ na wo so wakyerɛ wadwene ba se sei pa de da so no yɛ text message na sɛ WhatsApp fa wo text message fa ho enkoma ye bedie wadwen kyerɛ pa wo ho ne sɛn sometimes yɛde yɛtete ha ebia mo am wo fie no kura no mo wɔ more knowledge about the yɛ kan yɛsrɛ sɛ yɛ kan na sɛ wo ho akwantre bia na sɛ wo ho afutuo bia fa ahoma no so yɛ text message no so ana sɛ WhatsApp no so na fa send me kan ama obia atibi besrɛ wo de ba fa odin ene ba bia odi free fa bra na ye mo so emfa emma medin e de Samuel Kwabena Daako aka Sam Daakos ene me na me di dwumadie ho kyea me mabadwafo wa machia wo na fe yakoye nti mbom de sen aboko emsemre kakra na ehia ya che mema obia dwuma we fa ha na we sene na we nti sometimes nti me ehia but ene de am say nyame ya adom yes am ehia na efie te sen efie ye boko na nye boko sa oman mu na den enye ekura de oman ne de si atena mu akokwaye minua panyin ya ka baabi nti no nti ne wo ba ye wahye black no na kam bebu sa say ya kwanya na eja kwan na bia ma ye no okay minua panyin na medina chi na metoso number 6 nti senga ye football anka me mcford so iye wa mama nti asemo panti no wow ama me spirit kodan kakra na nso tiefu ho du nti no sanity betimi aye sanity nti de metimi ama tiefu ehu say mre no so a ebeye na yi next month 7 on the 7th yeah on the 7th nti e wo fine e wo kote unique park sene kumasi ya ye ne billboard kese ba kusi amraga janshi ya da Messi ade okay ana ye ba kuso esi atonsu high school janshi okay nti obi a wo hwe ye bia no dani dura esere obi a ze kwan dem a obi a meye ye moa on the 7th okay and me gina fidie kase so I invite obi a say momrati bo modern asem be ye a no announcement mfamra ne mamam mate monyemra na fe ye mamam mate atiase medase we nye de say director de no but apart from that they say bibia you okay bibia you okay yetimi ye wa hoodin de okay na ye nkura ne ye yirimo ne abusua na aka no e wachiri no obia timi koba ne de o say de asedama papa no okay de nyame asepa ochu no ozo the only one in Ghana am say me de ya untimi nka nche me say mitimi bo udini yi 100 no oje ponse nka oje ba ko anka wa bo hu dia o me nim baby adini free ba etimi de me nim waje di me de so okay maka se waje o me se waje di no le enfane sa yenyina na free ho ba enfane sa na abrabom te say na otwe mu te say na otwe bia boko mpala no so amakwan abafie ema yakopon adom quickly on say ye kan ye papa for ye bro because enkwara na me fa pan so ansa na enkwara na say minim academic months no ne ayini you say kwara no mo kono say because within 1 week no ma beji school fees within almost have beji another school fees that's why you had you do
sa nsemfue a obusai wo de ye boss no da ko nka pa kwanya bi na education minister no oh there be when education minister o gwa go busa no kra o baka se ne o su ko busa na nado ye busa se ye yi ano a ano yi ne moa e na ye nama wo de ye so hwemba o me de na me pese me sere ne se enye ye na ehihye mla no o mo na ehihye enti school fees ni books no o mo mfa half said emre bi ye kuko school ye nim se ma fancy from August September imo ewe ye long back year bia na ye o ma chiche ni nyina wo dia ye school fees 9 months na nkura na famu 3 na ye 1 year pepe what you say se si 9 months no nkura no be ko mo 25 na chale aye na ye mako private school biza anopa bia kura yi kwa di odibe di tofe di odibe se eno kura de ye normal se ne oba no so o kira oba tofe dia na obedi tofe da bi obi data ye rade se obi ko na kura ni dibi na wodi eni bia de me kan ye bi nde ye fa wa 2 weeks ni amakwan omuko mu 1 month oh ni asan bi school na me ka tell na fe wasa ko ya se otwibe yi anu ama ya nka se yi anu yes eye o de yenko ye eboa ana omo sa asem no enho asem beba da foforo yenko ye because eba sa obi abeti school obi abeti school ni ono yere no ma no mati school eba yere because de ekona no ode ene topic ya ye discuss no eye polygamy eye anase enye ye ka se polygamy a na ye patre se bema aware dodo yenka oba de wontimi nware dodo ba se bema aware bia ka ho eye bible ma asem ana se enye bible ma asem aware yakra na firi na ba wiase because obi beka kire se nature e ka se nature nyankopon a obo soro ba asase ona bo emuniema nyina obo nsuo obo nua obo mframa obo moa obo nipa na oba de nyina no I'm not sure unless ye ka say dem dey kan kan no most scholars no mo read the Bible mo read the Quran mo read the nananom de no ne ade no obetima bam no ma ba kire but de me minim kakra ne say yankopon bo ade nyina no menye sure say obo emoa so mo nware menye sure say obo se be ye onua no kra ye o ma ne mema nsuo ye wo we obobia mienu but enipa e de aware ya chechire ye ho to the sense aware baako na nimprano bebre because na sorry nkyere ne se onware mienu to aware baako but mpena ene de ye fa ne saa but another asombi wo ho a oma okwan se ware mienu ware miensa ware nan na ma ho nto ene mrantie ni bi enyini nuru ba bia obituary na otare da ho obekọ no na na yere baako wahana amana komate we na ebusa se aware dodo eye anase enye yenionum muslims for no omo ware bebre eboa wo mana se mo wo nti we muslim na se wutia obetimi ade wo so adwenkyere de aba Christopher na afa aware chenchire na aware ya kojina so dem pin pon me fa o se wan eno no na ya na ase den ye hwe recently asofu bibiri domo comments eba odomo adwene eba efa aware ho aware dodo efa aware ho ye busa se eno na ye na se eno de enye kra abedwafo ha before me your videos asofu bia oma kasa ye bebo ho video but any can see asofu baako de eye Pastor Chris
Pastor Chris ye so for be a wagye din pa wɔ Ghana ha ne Africa ha ne wiase ama san nyinaa. Pastor Chris ejira pulpit anim ensɛm a ɔkaeɛ no yɛni kan kɔ tie bi mmra yɛba ma badwafoɔ ɛbɛkasa na afei yɛkɔ tie sɔfo a ɔtɔ so mmienu enti yɛkɔ tie to be careful. Polygamy, sit down. Nature even supports polygamy. There's no animal that has one wife. The Bible says, does not even nature teach you? Bring it up. Does not even nature itself teach you? Yes. Wait. Yes, nature teaches you. Which goat has one wife? Which dog has one wife? I'm not afraid of the Bible. Are you afraid of the Bible? We are afraid of the people that we love and our heroes whom we follow. They have one wife. But nobody knows when it became a sin. Yes. No, I'm telling you something. So Paul said that you should be the husband of one wife. In the same chapter, he said we should not drink water again, but only wine. Why don't we follow that one? Why do we select some of the things that he said? He said the women shouldn't preach. Look at women who are standing here preaching. If anyone says he's a prophet or spiritual, I should acknowledge that what I'm saying is from the Lord. That a woman should not preach and she should not exert authority. If anybody says he's a prophet or spiritual, 1 Corinthians 14, he says he's a prophet or a spiritual person, let him acknowledge that what I'm saying is the commandment of God, not that his own idea. That what? That the woman should not preach. Bring a scripture. Let your women be quiet. Look. You have to be careful. Polygamy, sit down. Nature even supports polygamy. There's no animal that has one wife. The Bible says, does not even nature teach you? Bring it up. Does not even nature itself teach you? Yes. Wait. Yes, nature teaches you. Which goat has one wife? Which dog has one wife? I'm not afraid of the Bible. Are you afraid of the Bible? We are afraid of the people that we love and our heroes whom we follow. They have one wife. But nobody knows when it became a sin. Yes. No, I'm telling you something. So Paul said that you should be the husband of one wife. In the same chapter, he said we should not drink water again, but only wine. Why don't we follow that one? Why do we select some of the things that he said? He said the women shouldn't preach. Look at women who are standing here preaching. If anyone says he's a prophet or spiritual, I should acknowledge that what I'm saying is from the Lord. That a woman should not preach and she should not exert authority. If anybody says he's a prophet or spiritual, 1 Corinthians 14, he says he's a prophet or a spiritual person, let him acknowledge that what I'm saying is the commandment of God, not that his own idea. That what? That the woman should not preach. Bring a scripture. Let your women be quiet. Okay, yakohwe mfonyin naba and may sorry kakra mzem di kan kase Pastor Chris back but enye Pastor Chris Dark Hackward Mills on the cancer assembly na ensem no mudu papa obedwafo ha ye be discuss kakra na menim se Bible no mu no kra no se o kan se maya nom nsuo mienu ana osaka ba ku bi wo sesen ma okay ochi ma me kan start through so de papa yi kan kire se aware kra wan de ba wiase because nature nyankopon ba ade no abobe na o chesi ne yonko a o chi na moyi no ode mo no ode no okọ abobe akụkọ kramaye akụkọ ye otreye chese amuwane ye omusu nyina ye nyankopon abode o eti ye den nipa nko ade ye ne chichina fa ba akụpe mama start free otu so video e boy ohun adwendere ne den video no me wo fan mi jina ha ne ha me na ba kusia me na right no be sini say abodie mu no
See the Baba body anymore. Now, who wants to say, oh boy, nipa say, nisu, and then necessary. It's no, yeah, different from one. From what? Yeah. Just a young pon suit. And then necessary. So, no, the boy. The boy, nipan. Okay. Yeah, no, yeah, but dance. That's it. Remember another video be. Okay. I can't ask him. Today. Okay. But my bench. so 90 fan. Esi. Baby, bonkum so see. My chimney. What I say. It is here, no, me 90 fan aside na make and say. Nyankopon abode no. So for nipa say ni sune necessary. Okay. Intino. And more day different. And then nipa day different. Okay. Nyankopon de oye lie. Up now akodi. So I Ya me de oye no. Aye. Eno so Bible. Na nye na ye. Ti ono ne se so. Nipa bi a wo dwagu oba so akodi ne da. There be say na me etini ye discuss say. Sadia no one de buy. Cause he bring the buy na because any Bible musa. Nyankopon say obo nipa say Ni suban. Ene ne nseso. Ti de Nyankopon ye ne ye no onu won dwagu so mbedi. Oye o lie. Nti eno ne ye no. Na Nyankopon twa nkontopo. Oh. Bla. Osu Nyankopon ye second different. Aika. Eti Nyankopon. Ana Nyankopon ti mi dia o. Nyankopon ti mi yi na ni say ye nson. Of course, and this. What you say? Nyankopon ti mi e pie from na ya da pa na wa doge o. Ye mi on ye say ube come on. Ni nyina oye. Iti no nipa se de ye tie no Nyankopon say obo ye say ni suso. Enti no. Iti se de nipa tie no ye ti mi mia ye nua. Ya ye ti wo say bi nua na ntira mi ti eye de ya o kam na mesre enya me de enti. To pa je sa na Nyankopon tie. Yes, obo ye say ni su ne neseso. Hey, o kan se mo nya Nyankopon. Oh, bla. Nipa asem ne ye ka no. Me ye nipa, o ye nipa, bra ye nipa. Ya, omom ja kambe ye nyina me ye nipa. O ti ase enti no. Se de ye tie no. Ana me hu ne se Nyankopon se de ye tie no. An se de ono tie no bo ye de a. Na che se de ye tie sa na o tie. Tina me ka se Nyankopon no be kwa ko ela ma me. Me ya da pa o ti ase. Ebi anaka crown no. It me ama $5,000. Wo de dimachi kofi keke nesa kofi menya owe. No yi $5,000. Oban bit na tiako. Unim se de o kan na meti ase de. That means a bribe. Because nipa na sebi ade na akwaje afri nipa no ho. Wo kwa kodi nu no. Sebi nke die ka ye mutual understanding. And I say mumienu nyina na moye de mu fili ko oba fili be ma fili te de ntipa na kire se men bribe ana men ka asem bi ntu wa dwene mu ndada o ansa na o makodiu asem bo because me pese me yi wa no by yi na me yi wa no afa honam fam na de awura hu me de wa betimi de awuram me de mete honam fam tie kan honam fam. Okay. Question here ubisa me say kwan be so na be de pese otima bi ahwefo bi afi no bi na echimiti na asema ye kan nyina ne se sebe edie ene sa ne ma no Nyankopon bon ade mu niema nyina wan hyehyɛ time anto so se fa we nipa obi mfa etwa baako etwa mienu etwa sei ketwa de ke gum se ne mo aye no wo hia obi na wo fin se wo pese wo pia eno ane se unkoye ne lie unkotwa ne ntro unkoma ne bribe unkoye ne hwe eno ane se waso ne nsa no aye de na odina kono akodi no minim kan makọ hoda minim say time na abrofudi omuso no omo pese ombe wododo
anya more majority I take over omo country omo panyin share and I say o share omo say bema bia na oba bia wonam ho a bema bese o pa beka se da bi no wo ba o ti ase etima bema bia hu oba bia wo so ne nsa na okodi no wo so ne nsa eda so wo ho sesi am no kase betima bodi natural eda so wo ho sesi am no kase wo so ne nsa service wa ware a obeka cho say let's make a plan meaning say ni kunu wo ho enti wo beje wo number eda wo se ni kunu na tukwan no no afrew no okodi no wo ti ase adenti na yen de mra chinchin ato ho na sa mra no ekum nante sa mra no epira krofo because oba bi won netia sebe o se ka utimi eden enya o freedom na utimi pie ekọ ba afoforo ho enso nyeye ena me bisa se o kan wasem nyina na o se yankopon bo yen ye se ono ne se so enti de yankopon ye no anu bi na yen ye ena o ma examples ni adade na me kire o se no eti yekọ ye nipa ne lie akotwa ne ntro ama ne sika kakra ena ye bribe na de ma no kanya wodo ba se nka nipa no ofri nipa no so ne nsa na se me kodiu na opren so na kodi na kanu mom na keye wodo ona ekoduru ya we yes so obam so now you were talking about say obema nipa ne sika ana sika asem ye meche ni say even kra bible dey say ukodi oba bi yes o ne father for bible na say esteti bibisa but you say ukodi oba ya kasa de ma ukodi oba bi na say biemfa ne say oba no onye ne ho ade a bible si tua ne ka na wonko o say ma mistake ni yi o say se okofo ukodi oba bi na say udi ni kofi na say o maame mu anje wantum say ware na tua ne ka ti say de o ye ne ho ade o se ukofo oba na nkoda na wonware na tua ne tri so ade ti say de wo ware no na no onko ne baby o ti ase it means say bible no kra no eje aware dodo ontia o ti ase mabefa bra adwa mansa medino ma ware no metia ni tinsa akofa ya baby medino the tinsa na ne de you kasa o tua bi tinsa that's what ware no it o say yanje wantum a that's yes you forget se wo ware na da bitie abusianfo no peye kra ahwe enso yenko eno no ne se wo ware no but se wonya ware nipa na eno no ti se abusuan hia wagye atum abusuan we agye atum yenim se ya ase wo ne we agye atum yenim se ya ase wo eno na ya ware no yes but se ba ko gitum na ba ko nyintum enya ware eno na bible kan se wokọ ne eja ne se bibinti onje untumu a tua ni tinsa se de wokọje aware pepepe jane kwan. Well, I'm a bit confused here. So we'll just be quiet. And so we'll be true. So answer. Two different things. Who Jana Quine dear? That's a walk. Who Jana Quine but or see? Who Jana Quine? That means oh, Wareno. Debbie or see? Who Jana Quine? Jana Quine said, dear, what you need trinsa. Oh, to say, Van say, Ebia, ya warrior, 50 cities. Ya ware obia or babia ya ware be 50 cities. But took of foul bar wind or papa say ompene. Bible say or papa peneno. She has 50 cities in the mouth of panonko. That means we a bear mana utisi abontin ko ahye wo lie. Na on the kan ho asem also 50 cities. Now the mana anonya bone. Me eno nenya bone. Anonya bone. Ko otuanities ade.
tete ne man ne be bone ne se unse Yesu Kristo kra shawo ni ne ba no hode ne trinwi be pepa ne na se ko kai sa story yeah na shawo ne wo hodada wo ashawo ba me to be frank because Sunday school near the meaning Bible and so scholars are more sharing more in Bible more reading Bible ni mu ye pa no the Pastor Chris you bet me the comment afa Pastor that was Smith I didn't know maka Pastor Chris nefo no na cry somebody no no cry somebody but that's almost set we near Ghana Pastor Chris South Africa aye by me can Ghana ni no Ghana ni no na kan say asem eti wa wo ho nim de no asofofo ne ade ya the scripture or the eba ya be to screen so o see Corinthians chapter 14 verse Chronicle chapter 14 verse 13 1 Corinthians 14:13 yes another screen is on 14:37 another screen is on and all chere enti wo ho nim de a wo fi obetima fa sa quotation wo de kan free soro brase na ti ase yi na afei wo so wa dwenkyere bia fabra aware dodo eye anase enye se wo twa kasa kakama memra mebra so na afei akwanya aba na ya yedi hu aboboi me kwa sori awale dodo Bible kire se eye ye nyina kwa asori ena awade baako Paul na de bae nye Bible okay so kopon ena twroi okay o se de onya awale pa no onya nyame anim adom awade atemu owo mu no nyame nkase wa wade nti bewura heaven free awade ho ana ko so anya no yire ana no oba na ekomu awade te se nsanom o Bible odifo Paul no twroi se eni akonobo ne nti no obi anya na yire ba akono no kura wanwale da o kan Bible su duru ba bia obekire ze Abraham o wale isei na wa kire we na ne mpranfo ese Solomon na ne yirimu yesei sa nkofo no mu di mu che ye ne wasasi so omukura di ne ba Bible no mo mo fa mu yire chi abode so o ba asasi so abode ye nipa no enkramofo ye nyame abode omo akwanya so mo wale bibiri omo de ko yana nanom so yana nanom ya betu wo mo na mi sua de bi ade ma Americans and Muslims in Asia said that later they to kwan ya unzo wura mo Europe ni Asia countries no wale one yeah and untina mo jealousy for Muslims ema mo mpo mansem ase omu se Muslims wo mo fa ahudie wa wadim that later they make yes say obi a wotu kwan atena Europe bia Europe awade eden papa kromu ha wade no se nye botomu wie ena sika wa bebebe powerful me wakwanya ze mitimi wale ma dodo bia mepe o ka kromu ha o ka se kromu ha wade amba o ka se kromu ha wade na o kan ya nananom de ya nananom de ya sore mu de entisa asole no de ma ne ntisa ne se ena miti ameka sei oza me di me ho ye mfato ze me kwa asole asofofo bebiri wo yire omudi ma wo nchen omo daada nyankopon omunim kwan no pa omo mfa ye mfa tiare ntina mo nkyere ye kwan no mom eno ntina papa na ye mfa so ne mom ye mfa so ne ma ahotoma ena ba ko so ma kan sisu ne se eye nipa no yade enti no ye nipa ye wadwene ye wonyansa enkwalahwe ene saade enti ahoden enti no untime nye o kan Bible ba bia o ti se betimi na betimi ado o mu nyina pa o ka se ahoden a na pa kire sen oh se otwadie mu ana se enye etwadie fi se me wale betimi a wale mienu miensan nan o se ma na no pa bia me ma obi asika bia me nkola aduonu o se me ma obi asika ebi be ko school ebi me ntimi sa enti ba cho ye nananom anom dokoko sebe omo ye ku a ede ye ehwe nkwara no satam ne sika be no omo so meba enso no mutimi ware dodo sebe
obi wo kura na ne yire nom no na nu aduane bre no ma ne di oni akonhoma ana another one so no kire say time na wo nware ye no de adwene na wo utrim na wadwen ye wo say me ware a wanhwe ya menya sika kura nhwe me ene me ma enso wo ware ye na wo no yire nko ate no na mudidi eba ba ko baaye no mudidi mienu baaye no mudidi miensa baaye no mudidi enti bible say anase nyankopon say maya nwene de ebedi wo kyena ho ne mu ade kyea na badwendwene no ho me pese me hu say aware ba ko no because the ekye nyina yakoye say Muslims for ware dodo traditionalist ware dodo Christopher pe ene ware baako enu ti no Christopher no Bible no na de aware baako ba ya na asese da letter de meyu anon say Christopher no kura no enye Christo bia na wale baako e Christopher bi ogana ha o ma sole mla chiru mo se o mutime wale dodo ye wogidifo bi wo ha sa nsole no o mutime wale baako mienu miensa bi wo kurum ha de na mama kan sa ne say ohun yamfa ne say ye nananom tam na wo kan de wo kan bia ye no kure ye nananom tam na nipa Ghana ha na ye no so kese enti me de ade bi yamfa to ho e bia director wo adwuma first no ne bi kura na konya ne ba ze director fa nipa na nipa no kura wunya bi na adwuma ba ko nipa be ko no se ne ye pe nipa ba ko abeko na nipa wo ha se metimi a wale ma no na mahye omu nyina ka wa me nipa hu se me yire ni wo mu dia me susu se awade dodo ye bone se de wo twiro no so betimi ado omu pa anu ntina na me de ahoɔden sika sem ne saa no ma ndi krom ha wo hwanim difo wo krom a wo magi dini sika mu ahonya mu dodo na no wo yire ba ku mienu miensa awade ne brabo ne mfato ho etise japade kroma yenga se okwa aswali nti odan ye baako e fa cho meboa Christopher bebre dan edu enum na dwuma miensa enan eno bone nzo o se o kan bible na o se nyamesompa ene se de oda fiase o kohwe no bidadaja o ma matade ehye eno ye ni so ye wono ma bebre ewo Ghana ha asofofo enimpa o monka that's asofofo na ye aboro ana o mo na ye aboro enti atiefo ohweye mi busa question bi asofofo scholars no mo sua bible enyi ya no o mo kire se mfitiase nyankopon bo Adam and Eve sesa na bible ka Adam and Eve ebe wo Cain and Abel ba kuku ba ko se Cain ku Abel e ka ba ko bible na kire se odwane oba na wakowale satam na nipa wo ha na onya oba wo hene e no wale na sebi ko shi obina oni no ye kakra ye ba se da me ka na ati obusuani wa ye nyina so firi Adam asefo di ye nyina nke ye busua nti asofo na ehwe ye no ketwe no enka ye nimu ntitemu eno nti na me ka se enko ye ni bire nti no se meti me ka se yi ma ho adi no betimi awale na ya emiam decision ana Ghana constitution so enim ba bia se wale baako the didn't na asofo no hye se chinchina wo yiri ni se oba no anase wo kunu ni be ma no timi mo treat oba no timi nyai because yes say for better for worse omuna elim Bible from Genesis to Revelation scholars no obi ma quotation akire se wo wale mienu e bone me menya zofu me kwa solid azofufo ka no ana meti and the scholars na nwumre mo hweye no bi na metoma awo mo se Cain na Abraham ye nyina Abraham asefo yes mo na asofufo na ko nya meti na miko ana Bible no Paul no te say yeah o ye nipa te say Paul ye bebu na ten and so kind Bible ma ye ti ase se David na o ye nipa o ben nya me se o ye na koma so ade David okodi obi yire nso na Bible mu ono ni nipa nya me bona ba so pa obi asema kan se Bible mu kura ho na amfa nchen Bible na obi yire Solomon na yire
bebre Ghana ha na som buche soromo asofofo na ehwe ya nwumire ma memfa kakranka odem se de ete ne se Bible mu asofo ana yede nhye eto o ma aware o se de se ohwefo ene se obeye obaba akokunu oti ase ohwefo no na that means osofo omo na yede enhye eto omo ensemu se de na Bible mu King Solomon no yeden oh Solomon se no ye ohene na eremu yesen ende bebre yire mo 300 na mpran for 700 ena meka se na eremu 700 na mpran for 300,000 ena meka se no kra na obi nchen ya ntimi ankan enhye na ye hye no enye nipa o but asofo and ye dey say nhye ni hye omo but Solomon no onye sofo enti ne se wonye sofo ko ade ababia me pese me di free ban ne say sofo pe ena ware ba yes sofo na ye dey say amra ne ma omo ana sofo fo na yiyama yen omo pese omo di guye so say no na me dey yem fato ho aja Americans and Muslims no sa na te good say omo wakwanya say obey enjoy wawade mu twedie mu no na onu be di ba ko no omo be ye na hi he asasi so aye wo yi Bible mu say metia director de nyabote metia say wo de yemfa ne say unime wo yire ba ko wo nse me yire 5 me ho be ye wo hi an kwase ani mu bi me busa me sofo question ene say wo kan Bible say de etimi tete awade mu eye wo wuo adwamamo no kora no paye dai fa wade ala me busa me sofo say wo de yemfa ne say sofo yire ba ko ana bia wo fira adwuma eba ana bia wo sai o dining window bia wo ye ne glass na obo hu sai abo bia ko toilet anoma bi boko so ko hwe na sofo ma me ayi bibi firi ne nufu ho sofo nkwan mu no de atum wo beko so awale nana omo adwaman abe na me sofo ne hwe me din wo ntimi nyia no uza eden yeah omo adwaman o nso odi bibi tum ne de wo akwanya bia ze onwale ne bi yeah o pese okum unya nwui nti koso wale no mfa so mfa ngum ye wo enoma bi wo ha Kristo som no Ghana fo ye de dada ye ho okay ye beto aso because me King Solomon kra na ye se ono na wiase nyina onim nyansa me bo a ono na nyim nyansa pa but hwen emma dodo asebe odi wo ene ofa ba ku bi na e de executive fine asofofo a mo hwe say mo nko na e de mra na mamo a mo mra out paka ho a mo be kotu but wo kan asem bi say Nyankopon e boye se ne seso ni su ban ene ne seso enti de ye no nipa matewase enti de ye no e Nyankopon su ti Nyankopon koye lie na ansa na no ba akoda ana esi ti Nyankopon na ye no wan oh menka ti onye ne here ne hwan asem ne ye kan o se de oboye no wo be kwa koye lie o nzo obi su o onye lie ko be kwa kodi oba ana me kenti no de ye nyina ye Nyankopon se unim se Nyankopon mu meba me bisa question ba ko yima no a ya to aso Bible mu unim se o Nyankopon ne bonsam hyehye ho se osere na opeso ye Job bone o ma no kwan no onye no bon Nyankopon se okay mama kwan but ne kra de memfa ma o ma ne kwan no o kwan o de Job fa so me hono me ready me kire me Bible o ma Job fa ekuro tutu no wa hwese kuro ba ko atu ene ya na ekuro atutu no Nyankopon ne ma ne kwan bonsam kwan de me pache say enti no ye life ya ye pe bi su wo wa obi su betimi amafia o tete se de obetimi shi oba bi obetimi na keka o ma me pe o me feel se mefio wa kuma mu nim se oba we die o last of open no
ube wana wako bi obi twi uwe akweri efu wako wona onim so esi enti ne nyina ya sanda da ne yes, but the question I'm asking about what they are saying. Okay. If you say Nyankopon or bo we are saying or worry one worry and answer one worry. Yet see me next video. So for be so worry. Meba say Nyankopon e wo yere a obeti. Okay. What I say? So for be on so called try sister station UTV. On also about polygamy ho asem yenkotie na emra asase ndi Nyankopon na ye kana asem na nkese oye bema oye yere ne asase what I say enti bible mu no bible e da ho sie nyame o bible mu no opemase obia nyame o bible as no pemase say before so be serve no just oye yere man oh yes se wonya yere a untimi serve say nyame no now there's a spiritual aspect no but as of no mkuta chro no a omo kasa no omo preaching a western culture no mo preaching what they say me started Kansas in 2007 now I'm for TSC any day see fancy now thank God say a bishop me shiraw nyame mo akukuduro because I'm a Christian say one to me nya akukuduro I'm not for be say waka enokre. What I say? Bible from Genesis to Revelation, no. Baby, anywhere it's the say, your friend say, "Bema worry back." Nyame na wo Bible no, o worry dom. Internet chidifu biara on any adwuma bia e worry dom. Even pastor na wu gina ho no, pulpit na wu gina so no. Nipa 2 pe na waso dem ho. No pastor and a congregation. Wo yere ni wo in the spiritual realm. And into the Paul kind of 2 Corinthians chapter the first 11 verse 1 and 2. Wase nka montene nkwase yasem mami kakra na so monte yasem ara se mejim aware dia koma bema ba uduro no yusu bema ba ko a woni Kristo no na me so se de wona de ani tie dada obansa na we yimo fi ho enti asofo ni preaching na your western culture if I say Archbishop Thomas Kramer na o de ba 1535 one of this aware be to asori dem no hye because British common law and a friend say one lawful wife strictly one lawful wife monogamy. What I say? One more culture, and a gayism, lesbianism, and what time at the other two so they must say, you am some say, after you say, when you're gay, must say, who wish a gay so? Because I didn't know, dear. What I say? The culture, and they say, who shall Bible more in Africa? Your culture, and they say, you're bar one day. What you bar what day if you need what I say? Leviticus chapter 21 verse 16. What say? Ben maybe who about your family ma wari so ne da. On 20 ade no ya nere. So for say wa bodwaman. Hwehwe Bible say kire baby a ben ma bodwaman. Ben man sana ben ma bodwaman no ni obi yere na bodwaman. But I'm sorry na bodwaman yetu na say oba ben ma oba oni kunu. Na ben man na koda na na nyem na so wetu na say. I say omo ntie but the whole Bible omo ntie ase. It dey can say open it commerce nyame nhira no because emu bi aka from 2007 ena so for penity saa no wabeyi na di na manfo nyina aka say ade foforo bi aba ekure mu emma egu na safu mu onhwe emma egu na safu mu na onhwe o che ne che sempo a enso na hwan na esi hwan kwan say obi ntimi nware bi nka ho hwe o hwe twiro ni mu a memma mo ware aware dodo ni nyina eye memma wan kese owo oti won ho ne ase won adwene mo te owo akokuduro owo nyansa owo nimdie ngwacha he oba wo ba me biara ne wagimi a eye mam yinu ne wona kam adase ne maame ne ma ne gimiye ana ne yere ne ma ne gimiye enti emma wo power to me pa se owo kwase bi betime ne oba anyem but it take oba nyansa fo ma abofra mbe ye ohene enti se we nya maame papa ewa wa hyase a bema ubetimi agini sara na say wenya oba papa say eyere a ubetimi agini na de ha no de fi ko ne say wonya aware no a wo ware oba ba ko ha na say ufi say oh ahoden mu so na ubetimi atri mu na wa ware foforo a de enti na wo say esi kwan
asase ndi nyankopon na ye kana se mo na nkese oye bema oye yere ne asase what I say enti bible mu no bible e da ho sie nyame o bible mu no opemase obia nyame o bible as no pemase say before so be serve no just oye yere man oh yes se won ye yere awntimi serve say nyame no not as a spiritual aspect no but asofo no mkuta chiro no a omo kasa no omo preaching a western culture no mo preaching what they say me started Kansas in 2007 now I'm for TSC any day say fancy now thank God say a bishop me shiraw nyame mo akukuduro because I'm a Christian say one to me anya akukuduro I'm not for be say waka enokre what I say Bible from Genesis to Revelation no be any ho a kire say your friend say be man ware back nyame na wo Bible mu no o ware dom internet chidifo biara one ne ye adwuma bia e ware dom even pastor na wu gina ho no pulpit na wu gina so no nipa two pe na wasoro dem ho no pastor and a congregation wo yere ni wo in the spiritual realm and into the Paul kind of 2 Corinthians chapter the first 11 verse 1 and 2 wase nka montene nkwase yasem ma kakra na so monte yasem na se mejim aware dia koma bema ba uduro no yusu bema ba ko a woni Kristo no na me so se de wona de ani tie dada obansa na we yimo fi ho enti asofo ni preaching na your western culture your friend say Archbishop Thomas Kramer am out the bar 1535 one more this aware be to asore dem no hye because British common law and a friend say one lawful wife strictly one lawful wife monogamy. What I say, your culture, one more culture, and a gayism, lesbianism, and what time at the other two us, or they must say, you know, someone say, after you say, when you're gay, must say, who wish a gay so? Because I didn't know, dear. What I say, the culture, and they say, who shall Bible more in Africa, your culture, and they say, you're bar one day, or could you bar what day if you need your what I say, Leviticus chapter 21 verse 16. Was said, "Ben maybe who about your family ma wari so ne da." On 20 ade no ya nere. So for say wa bodwaman. Hwehwe Bible say kire baby a ben ma bodwaman. Ben man sana ben ma bodwaman no ni obi yere na bodwaman. But I'm sorry na bodwaman yetu na say oba ben ma oba oni kunu. Na ben man na koda na na nyem na so wetu na say. I say omo ntine but the whole Bible omo ntie ase. It dey can say open it commerce nyame nhira no because emu bi aka from 2007 ena so for penny to say no wa be yi na di na manfo nyina aka say ade foforo bi aba ekure mu emma egu na safu mu onhwe emma egu na safu mu na onhwe o che ne che sempo a enso na hwan na esi hwan kwan say obi ntimi ware bi nka ho hwe o hwe twiro ni mu a memma mo ware aware dodo ni nyina eye memma wan kese owo oti won ho ni ase won adwene mo te owo akokuduro owo nyansa owo nimdie ngwacha he oba wo ba me biara ni wagimi a eye mam yinu na wona kam adase ne maame ne ma ne gimiye ana na yere ne ma ne gimiye enti emma wo power to me pa se owo kwase yi betime ni oba anyem but it take oba nyansa fo ma abofra mbe ye ohene enti se we nya maame papa ewa wa hyase a bema ubetimi agini sara na say wanya oba papa say eyere a ubetimi agini na de ha no de fi ko ne say wanya aware no a wo ware oba ba ko ha na say ufi say oh ahoden mu so na ubetimi atri mu na wa ware foforo a de enti na wo sigisi kwan yes video na ehwe no de am fe pa ne emano reactions a omunity platform ne so no so munya papa na am say come dey be bol ntrim pa but o kanokre ya de aware baako asie ni so ema sebe mrantie ewu wabra omota mo nso ye me ka sam baako be ma time Adam boni na say kwa Bible ni Musa nipa ye boni odome oba odome bema edome wowo no se wo be na betwene efuso
na ọbaa nyinsan bosome nkono na bɛma nso ayɛ de sam nanim fifire saa nneɛma mmiɛnsa no deɛ den paa ne ọbaa bɛnyinsan abosome nkono bɛfa yaw mu nti Nyankopɔn de the spirit of endurement like pain o famu no or the one wɔde ma ọbaa ɔte aseɛ enti ɛma wɔ saa kokoduro no wɔ saa kɔma no a ɔmotimi fa saa pain mu ba mɛma yɛntimi mfa saa pain mu mɛma kɔma ɛyɛ ketewa bi ade yɛtimi dwudwu mɛma kɔma no sɛ bia ɔbaa wei ayɛ wadeɛ na obuafu gigigigigi ofiri hɔ na akɔ ɔbaa foforɔ hɔ a na woka asɛm kyɛ ɔhu sɛ asomasi se ɔso kan akɔma to yɛ nya abotrɛ saa de na ɔbaa foforɔ bɛyɛ wo no ɛma woyɛ dɛn wonyini kyɛ that is a sign a year wɔ hɔ but yɛde ɔbaa baako ahyɛ yɛadwene mu a wɔyɛ asɔre dɛm mu a de anyini ama nnɛ deɛ ɛsi no ɛnyɛ papa sɛ afei deɛ ɔhu wate Nyankopɔn no yere si ne yere ne asase Nyankopɔn ɔpɛ mmaa pa according to sɔfo yɛ ɔkasa yɛ enti no ma memfa mfiri hɔ this time na afei maba deɛ sɔfo wei so kaeɛ no ɛkɔmfɛme deɛ yɛnhwɛ no sɛ ɛna dwumadi mu ayɛ den paa paa maa no menim sɛ maa no frɛ a ɛna mebɛka biribi baako bi ama maa no hu sɛ ɛtwadie wowɔ twadie asase so a na abɛdi twɛ na wokɔdi wɔ heaven wonkɔdi twɛ wɔ hɔ heaven ɔbaa bi ankɔ hɔ ɔbaa nkɔ heaven yes sɛ meka ama wate aseɛ ɛtwɛ nkɔ hɔ anaasɛ ɛhwɛ yɛn no yɛnim Bible yɛn mese me ba asɔre na sɔfo aka deɛ ɔbɛka na mede ato me tirim dɛbdɛb wo sɛ heaven ma nkɔ hɔ adeɛ nti a meka no dalɛta nte aseɛ meka ma wasi biribi so scholars no ɔmohwɛ no ɔmoma yɛ abɔfoɔ a ɔyɛ ɔbaa obi mfa abɔfoɔ ɔyɛ ingyere ɔyɛ ɔbaa ɛdi mmra na sɛ nyame kɔmpɛ ne mu no yɛkɔ asɔre ɛno nti na meka no meba o adeɛ nti a hɔ ansa na yɛatoa wo sɛ ɔbaa nkɔ heaven ana wo nkyerɛkyerɛ mu kyerɛ sɛ angels yɛni ɔbaa ne bɛn ɔni ɔbaa wɔ mmarima nko a nyame kɔmpɛ ne mu ɛwɔ heaven no mmarima nko a no mu yɛ adwuma ɔbaa bi ani hɔ ɛno nti na ɔdi days Bible meba na sɛ saa time no angels na ɛwɔ ɛna yɛyɛ nipa nti yɛn yɛ ɛkɔ a yɛn nipa na yɛkɔ no deɛ ɛne mmaa no mmarima na ɛkɔ adeɛ nti a nyame mama ɛna nyɛ baabi angels wɔ no yɛkɔ toro yɛ deɛ paradise no ɔse wokan Bible a ɔse ɔtena ahengua mu ɛna abɔfo ayɛ dɛ atwa ne ho ahyia yɛmfa bibi nyɛmfa to ho wokɔ kotokofie a ɛma wɔ hɔ ɛno nti na ahemafoɔ no kotokɔ akonnwa wobɔ yɛ wura di na wobɛbɔ ne maame din ɔhema din ka ho enti ne tenabea no ɛyɛ ɔbaa ne bɛrima ne wɔ ɛno nti na mese scholars no mo hwɛ yɛ adeɛ nti a meka sɛ ma nkɔ heaven no olden times na yɛse Bible na yɛ apam dada no na ɔkan nipa na ɔmfa ma nka ho wosɛ sɔfo ne kaa sɛ nti na Muslim fɔ mo yɛ ɔmo mama no ɛkɔ akyire na yɛtwam yɛde veil atwam wonsɛ papa ne ka no sɛ wohwɛ video na ɔkyerɛ sɛ twerɛ no kora kyerɛ sɛ ɔbaa ne kwan sɛ ɔgyina pulpit so preach ɛdeɛ nti na nyame kaa sa ba ne ɛma ɔma gye abɔ so ɔma na de force awuram so ɔmo sɛ deɛ bɛrima yɛ no ɔmo so tumi yɛ ɛtumi yɛ ɛno ɛyɛ nsɛmhunu na ɛma aka ɔbaa bia na ɔbɛtumi adwene so agu kɔ okutuam and the ujiga bi be yo that letter me ni ho agoro bisu enu kwa de ujiga ya bi si ho dwunso gum na entimi e be popo e kura se bi begum e afa ho ntuati anu na me ya kire se awade asasi ya so na ye wale ti wo twa bi adi a asasi so na abedi no emfa nhyɛ wutirim se me kodi twa wo heaven na meka se man ko ho no heaven nyame ama ya te ase se heaven ye bedi de pa enti heaven pu wo ho meba pu wo na twani ho anu nti na o ma man ko no ba bia enipa dom eko jale nsuo mu bia ye bo dwaman ho e ho do na heaven so ma ba ko esoro na ye pre no eye mema na ye pre eye mema nko a head e mema se wo so a chemu mienu nti se the Bible ese wo so quotation me se me menya sofo de asofo fo ye no se ma ma omo ayi de ameka bia me wonyina so ameka nti na wo de
yɛn ha deɛ bible no mu kan kyerɛ yɛn no ɛno na kyerɛ yɛ saa deɛ no edu kan bible a wɔn nso ɔbɛbɔ ɔbɔfo wɔ edin na ɔbɔ wɔ edin na ɔbɔ wɔ edin ɔmo ɔbaa bi edin na bi bɔ na wo abɔfodin no ɛma wo mu ne mama ɔbɛdɔ ho bi bɔ sɛ tie yɛn ya na ɛwɔ adwoa ana yɛwɔ abana ana yɛwɔ akuya ne ɛyi abɔfo wɔn mu din no wonim sɛ wei yɛ angel Michael wonim sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima meba uze otwi ka bibi no ɔsi nyame bɔ nipa sɛ ne nsɛ soɔ sɛ nyame uze papa no ka sɛ nyame ne yere ne asase ka ɔbɛbɔ ɔbaa bi di no ɔbaa bi no ana nyame no adeɛ nta make sure sɛ ɛmaa ni hɔ no bible no a yɛsua na asɔfofoɔ ni read kyerɛ yɛ sɛ na ɔbaa bi di no wɔ mu a ka nyame bɛbɔ di ne sɛ ebi a akuya mercy angel yeah di ni quotation ana meba mame no tio mempese abodie na we mempese yen eti hai yen obi ani bible mu yi what you say mempese be ko bible me de say aware dodoro no aware dodoro de eye na senye eye me mi say no eye ade anti amega say eye no me standard bi ama set no me ho no target ne nso yi kwa wari ba kwa kan o ka be mi enu kura o yire tie o ni suro me ne ni wo pie kwa de nti na eye de eye no ene se be ma wali bebira e ma na dwendwen so te okay onya krokro bebire okay me ba ye be call de eye no de anya no so ma o twimra software de o kan yi ewia ne aba the advantages and disadvantages na fe be phone na manfo nso abam nti ye be ba ho otwi mamenti o software na wo ka se nyankopon eni yire no wa kire wo ne yire ne asase nti di asem na wo ka fa ho na fe yanko ya de men kan se ya kasa man sofo no wakasa me de minim nyankopon yire on na ye sofo on na nyankopon ne kasa no wa kire ne yire se asase ene yire asase no so ko no fa so di asase me say asase no so no what be some question ma me for asase no so no e doso pa na se de o ka se nyankopon yire mu doso no mo antiase mi bi mu ama antiase asase doso pa Ghana hade no ye frɛ ne ya asase ya uko Togo no so obeka se agbagbla we ko ha obeka chicken en gbae obia ni ne din ti o mo doso papa ti nyankopon yire no mo doso ampa tina anu ya o ti ase e wo ho no oboye se ni su ne ne se so menye sofu so abeka se nyankopon yire no doso papa meso menti ase mu no mahu asase so doso papa asase de asase ye baako enye baako suno nto Ghana da nipa ye nipa dabi ede na we de adwoa ani ye ntichemu tie the same thing nyankopon ba asase no amo Ghana oba ko nipa na meba nyankopon amo Ghana nyankopon amo obo asase nipa na achichemu meba o se bible num so wo se ade bia watu din bia no na to ye o dabi ande nyankopon meto din ama nipa na to ye nipa na odi ahye nipa nsa enti ni odi mama ya educate meba mama ya educate nipa mu se tutu menim se camera din to seat din to wedding enti nyankopon na otwi menim se be de ye amanfo hwe enti no ya educate bebrensu onim de ebia echen ya di kra ba me madwene a anase menti ase a sofo no ka se nyankopon ne yere ni asase no bibia wa ewo wiase mu bia nyankopon na create ye no odi asase na ye odi ase even obo ni para odi asase na ye hwe eno ban wo wiase epie free asase m oti ase
bibia wo wiase bia no pie free asase ti Nyankopɔn pese owo obi fofora odi ne free asase mu ne pie what you say pese oma ade we sebe yenam we se yebekɔ hospital ana se yebenuma duro ama yenya ayaresa efiri asase mu wiase ne pa nyina hye enema pa nyina ehya asase eti Nyankopɔn yusu asase ena de generate Mike ya o kasamu enya asase mo ayo nipa nimde ena ode aye nipa nimde no obekɔ no ni root ne free asase enti na me ka se eno de Nyankopɔn wa boye tio me ba o abode na Nyankopɔn boy e boy wie no ena na medical kamika se nature no Nyankopɔn boss a niema no wie no ana oyi obo nipa ana ode sa niema no nyina hye nipa nsa se nipa entoa creation so good what you say eno na kosi broni so ede na dwene a creative bibiti se space ye hyewe se wani eye oseya wo sha ebeye sei eno ye abode ento aso eno ye nipa de Nyankopɔn de ama ye se ye ento aso ba no kra no ye be before de no ye nyusu ye be before de etimi ye oware o se ye tu oware eno peni ade a ebibi Ghana ya o ende ye ne ma bebre good yes ene ma bebre apotoria wadru woma asese dwai ni ye mpaboa ye ne ma bebre awo broni bia ni wa obekọ ni fie na ayi wasi odi ebi ni wo tie but the games or ware ne we no mbesiande omo de ko eho na meme wo ye forget ayi wane wan no no ye different unko broni krom eko unsa ayi wasi wo kefufu de ye pese ebusa ne aware dodo eya na se enye good ase bebe o di free buy o de enwan ase tiefu adwene wa yo mu aware dodo de enna meme wo yema wa na enye nti chire mu mienu nyina mate ase aware dodo ye o aware dodo de ye aware dodo ye ti yakase bibi nti ti saa ne ma no tutomu abaware bi aka na wo so we aware dodo de ye dabi o wo so se ne ma tutomu a obaware aware mienu miensa menya bi nti no oh okay some part of power me okay guso ye kuma wo TV there be say enkomo ne di unya konyo unya sa semwe on se oman no anasa Africa se ye nyina ye gie ho atum ana ye te ase anka ma no beti ase se ne a nkremofo emma eti omumema ase na ode ne te na okofa obi abeka no ho a one ne tena ase e kama nti ase ye adwuma ma oba no beka ho a ofa no se ono so ni nua ba ene ne bibia mo tena ase eye no se akrisofo ti ase sa ene ye kyerɛkyerɛ wasoro dem ma kema no ene ni problem bia but akwai to say sorry yes for better for worse eti wo kru nie waja no na ono mabaye ho namba ako nti monko ana montena se problem bi ekoso a na utim na wo hwe eti yento aso ye twɛn ho aba ye kɔgye nkrato aba ye ba afi ye ba behwe se aware dodo no disadvantage wo mu any advantages wo mu ana se wo ware ba ko nso a advantage wo mu any disadvantage wo mu eno achi ne bebi ahomatofo na tum na wo nso odo adwenkyere na ba mpacho line that screen so the text message fabra yankin kan enfama medin e de Samuel Kwabena Dako aka Sam Dako mitwa mo abasesia yo abusia me chiachi mu nyina ene muhumi a eye dubna p herbal capsules ana mebeka ho asem sima kakra e de acho sadrui ana eye Canada D4 no e de aba eboa etu ya de wa bibiri ase e de free ni pedua nim mepacho obi a usisi eye wo ya se wo sisi ya de pa usisi no emu twetwu emu ye wo ya edro we ana me kanfo e de amam ana fei obi a wo koko
se koko so how wo ho yam bom kru anase uja wona obra me kanfo sa aduro e de ama wo emema amayemre emma so mu ni atenka se wono wo yire e wo ho na se wo yire onya atenka wo so ayemre e wo mpama waduro dubna pii herbal capsules ene ne adura aba ye kanfo ama obia se obia nkope binto ne ntu yade bia how efri nipadua mu se aduro we ebeyi na se e de efri ho e de ama enti abusuafo aduro no eni esei na tie dubna pii herbal capsules eno ane yedi ho adanse a chose eye adu papa Canada difo no aduro na aba obia ka ho asem no eni eso okọ herbal shop pharmacy shop any drugstore BMA on Sabeka sa dubna pii herbal capsules ibi dubna pii herbal capsules Canada difo aduro no eno a eni tubo drugstore na herbal shop a say open dubna pii herbal capsules Canada difo no aduro no ebi bedamase yo abusia mechiache mu nyina ene muhumi a eye dubna pii herbal capsules ana mebeka ho asem sima kakra ede acho sadrei ana eye Canada D4 no ede aba eboa etu ya de wabibri ase ede free ni peduanim mebacho obi a usisi eye wo ya so wo sisi ya de pa usisi no emu twetwu emu ye wo ya edroi ana mekanfo ede amam ana fei obi a wo koko se koko so how wo ho yam bom kru anase uja wona obra me kanfo sa drui e de amaw emema amayemre emma so mu ni atenka se wono wo yire e wo ho na se wo yire onya atenka wo so ayemre e wo mpama waduro dubna pii herbal capsules ene ne edura aba ye kanfo ama obia se obia nkope binto ne ntu yade bia how efri nipadua mu sa duro we ebeyi na se e de efri ho e de amaw enti abusuafo aduro no eni esei na tie dubra pii herbal capsules eno ane yedi ho adanse a chose eye adu papa Canada difo no aduro na aba obie ka ho asem no eni eso okọ herbal shop pharmacy shop any drugstore BMA on Sabeka sa dubna pii herbal capsules ibi dubna pii herbal capsules Canada difo aduro no eno a eni tubo drugstore na herbal shop a say open dubna pii herbal capsules Canada difo no aduro no ebi bedamase aba ede aba Wotwedie Mu Tesen yeguso a ya dwendwene ye ho efa polygamy ho bema ba ware dodo se eye na se enye abojafo aka ho sempi na mesre se ye number na da screen so no problem kakra ba ho nti wo de o message fa wa ye sentiment nka ti se sie me no ka se ya ko Facebook se sie na ko Kumawu TVGH na fa o message no a wo de fa WhatsApp no na text no fa ho se sia na menkan emfama Facebook de nde metima kan se sia e de ama na de fa WhatsApp no bibinti minti menkan emfa emma ti ko Facebook se sia Kumawu TVGH ana se Samdakus TV ko ho na fa wadwenkyere no fa so ebra bepamu so no ebebi ahoma na tum na wonso ode wadwenkyere de aba yasa babio ye kona ye busa se ye di kan fa aware baako ne advantage and a disadvantage ye wi a na ya ba aware dodo advantage and a disadvantage. I'm starting free tiso awade baako no ho du babia eboa bi emoa bi ye wo mema bebre ani su adi hu bema bi si mepe oba tia na wo wale tia mfie mienu mfie miensa na obeye kese ni su adi hu no atiko asai ndini tiri mu po ne ze na mepe tia tia bi ne na twempena se de mani bagiye ana maaso so ba hu se ni kunu yiri ni me na me yiri pan ni me yiri keto awo ho a opeche se ni kunu betwempena na oga se me kunu mpena keto ani omompe
enti me hu ne say saa wade ba ko no emoa mema eboa ma ade enti eboa ma to ba bia na obagya atumi ze ni kunu wale mienu okay ndi ze ba ma ne so wale mienu a o na ka any advantage ma ema ma no enti o ka na nya yi o se na patame ndi ba ma bibi wa ne se mo pede o si mi pefie ni akosi fie ama no ba ntuma ana ni aje de ayi kakra so na otoka na o de ama no medu be ko Dubai ko di holidays na ni aje emema de ho kira mema fam se be ma wa yire ba ko na o pe na di no na o ba ne mpena unya adwembone pa afam ba obi o akra otimi na o ba tena da ba ko 3 months na o ba ne ma ne ni da be ma bi be di twa gisi aginiska edenti na o se ma ne ba wa ware wo no wa wale no no gisi agiska ena me ka se eno akua wu ya me ka se tontoma nto to ma unni no o ma unni no okoda na wa hye jensi enti denti se be ma no yirim mienu miensa wo hye jensi obi awro no ho na mitie nkomo bi opanyin bi si ne wofa wale ma nan ya na onu mu akura ase na ma na dan no wo ye dan nan obi ana ne dan wan hye tama mu obi se tam ze na mebeda o ze ebo no nwotwe wa ya ready ti bebo 8 na ma ne titegate na chi obi ya ready na papa ne so wo mponche wonze mponche ya mo pe dan ya de ho pempem ba wonze wo ha na ponche na be pem dan ma ne nim se papa na no mo bie obi aponche obonsam so ho no mo bu papa no sa wo yiri abaako a Kristo mu yen me kwa asole pa ekwa ya Kristofo ma de mema bi fa so wo dem no akonya no beba mo mema be fraka asofofo bebre wo Ghana ha no omo papa mo wale ma bebre tu asofo bi bonze ne testimony me papa na ne ma ye 12 ye 15 anya kura na yetimi anya asofofo nsia minua we ye sofo no so aware baako na o kasetia awade baako unim nyansa nche wo papa sa asofofo na omo bo awade baako achi na obi anwale baako obi anu ani di no Bible omo Bible omo di ni sombo no ye omo wale dodo won fa mo yere chi pa sofo be na wo wiase a wo se odi mu che David na wo ye ohene akonya ne ba Ghana ha ya mamre mu se memi se mi tuozezi a minya konwa bi di a me yire kra ya we se menya konwa yire se konwa yire de santa na yenta ni wo mo omudi wo mo pa ayemfo dodo na etuko ekwa yi a edenti no momfo mo yire mo nko ando se mpran na omdo moko konwa yire ne de okay well o de enti awade mienu no sa no ma no na ma sa no ma ne be ozi oba mfa ho nkame ukunu waye already wa o mani nim waye onho ade o mani nim okodi obi wa bondin so abuei taware baako no problem a wo ho no ana ni mienu no so no mienu miensa no so ya na problem ye beba no ba mpase ka baako ne de ma emema bi ewale bebre no yemfa ne se me bia memfi amadi bia me yire ya ben me kakra ye na nanu so aka ma na to memme wo Ghana trim se twekro ekurum kote twe baako kum kote adentia sa afono nti wontani ana twende mo awudi na kote no sore sore ti wonni na etwa no so no ni die no ye mema edi awade mu nkomo mema bebiri be frɛ witness adansi ntra se upia bontin konyu oba fofora na wokote birem no birem a ye percentage a senka ye fun batra de ubenya no foforo ne timi birem 99 100%. 100%. But charge a bill odi sima. O charge kwa na sa te o percentage. Te percentage ni so. If you dey no normal charge ni 55. What dia nti bi kura wu dia se enya wo de. So abonten de no pesi e begu anim asinti no. Wudi ni ye. Se ge yi kura o pesi okoya advert okuma wu. Se o twi de ni sisi mo aden. Ah, e ma bebre advert ma bi.
ye mema ye di mema nkobo pe otwi atiefu otie yo oh ye koso ye wo ma bebre wo ha si ehia bia ye wo ma namfo oba bitimi ne testimony na waka me boy bia minya no mafa mema na brantie we die utimi ntimi ma me hu sisi me ho so oh yeah omukanda no kana hima na omuti wo no aze omuntio uzujade wo kire no obi twa wo ne gaga san wasa we dey my sister size 30 seconds na odibu anim ase enti wunya bema no wunya kakraka baako onya tia baako onya tietia baako na onya tentene baako size bia wo so saying I know marriage no or advantage and disadvantage no advantage man say dan tie advantage advantage e wo mu ne say me oba baako me boto mo nya nti de me ho odi no betime no ti ade me wo baako unse me mfama sem nsi ba umpranom so yesen me nimpna se me de be fa mpna de me de be wale aka me yere ho and ye jazz aka dabi me de no ti me ti unse me wo yire wo fie me yire hwe me me nam fufu wo hwe me obi be frɛ na adansi dia o kan yan kan sa ni kwa medisie se me kwa kofa mpna na me yire betete na fe cha o yire de on fan kame o won fan kame me tambia obi ana nipa so no de na ma me ka se ensam ne ye de ne botom ne ye ma business nti entra fa ko me mitime ka kire me yire se me tikumansi me yire na atwe won kran me ne da me sika ba me hunu ebe se ba se ama no mo mpa ma onya sika da o ubenya sika de oba bia na obetumi asi ni kuna no kwan ze o mani nya sika e ma ne bi ubenya nka otene nche 24/7 nko adwuma na bema no se oba bema wo ne oba ate a wunya sika no wa na wo pe na ambe so obenya sika sikanya na emema ye pese ye nya no emema bi akwadwefo okay so ye time ni ntino mame nko otwi ho na otwi nso mame aware baako advantages are wom and disadvantages are wom me be free advantage na aware baako advantage woman say unika pre oh ba ye won krofo bebrebe o mu sika pa nso na yire baako oh ye will be more ye faithful or yire baako o sika ba na yire baako on fa na yire chi nti fine meti wasisa yenko ni percentage nipa afam omo wesika na omo niska ho am ne pema bebre omo niska on pema o oh na sika ni de ono na adwene nyina ye sika obefa oba enti di oniska but omo niska no sebi previous omo kajetia omo na nam ho kaya yo kai omo perpetual no omo ne ye ka kire omo se sebetimi omo fawa omo koku omo oti ase unika pre oso ko fa maamienu enti ne de cross to ho se ubetimi ahwe omo pepepe a se otonto mama a ese otonto mama b utoma c a ese otoma eno na chese wa hwe omo pepepe enti ne de ato na to ne de to ne hu se omo peptwe no omo pe ma no omo ni kapre enti ne de sa mla ne to se de omo nko ho okay so advantages enti no advantage bo omo a omo wale ba ko ne se omo moka endie obi ni ebeto amane ba ku yemienu oba ba ku bi a no ka wo no ho no me bad disadvantage advantage ne na just yenkwe advantage ne na tete so ada say onu no nya ko obi ba ku bi amane ba ku bi a oni no papa straight mu komba bi na din na ne na mu koba onu na mutimi fam de yesofu no so aba yesofu maame because me say asofu bebre wo ho a se a skaba so asofu diem ana ama
Obi a sorry o se me yesofo. Obi ko gyina ba bi sua Bible kakra o yesofo. But first na answer na be yesofo no. Di mu sa. Wadwim nyina ye fan unni oba sem bia ja se asofofo no enti na ye de yensem ya ware nsem kodan omo no because ono oba ba ko pena one nete advantage wo ma asofofo no ba se say omo ne ye che se omo atu afra enti asofo kra na enkokrafo o ti ase kokrafo because Utu wo de wasem kotu na nemu anim say yes okodi ama wana say obe it advantage wo ma emema no ewo ho eye say ni botom no ne ho beto no ewo botom okay yanko en disadvantage wo mu no endi bibiri ewo aware ba mu no ebi ne se wo de can be bear me 7 me ka 3 1 me se 3 1 ana making 1 eni aware ba ko wo ye bema na wale ba ko a unu se nyankopon ma onente yes a obetwa 40 o de entia ye entia ne se ateti a obefam wo wiase a obai ba yo mai bi o am titi o mkuno o titi ne kunu but ne kunu no sole a wonna o de ho hwe yen nipa me de she in even okay ye Ghana me de she ye Ghana na oba anase bema bi oti bia so nim se de make ye no kre bema bia woni ti ahomache a now plans are starting me fani na me nyeska akwa we kra frame send ranka me magi we kra me frɛ we nyi we you calculation nyina ye be bia ska wo ana wo calculation wo oba calculation adwenda sister ya ka se na sketa nation na nya kura o na so yi ma miska ma me onu ne de nso nyina yeska se de oje free wo be ma no wanko ama masa problem enti no tembia na wo dwene adwendwen betun any advantage and any disadvantage this say my we advantage about disadvantage na me ba me ma so na me ba no say o ware ba no obekun o say o ma o iriska adwendwene yesikasem sikasem ene ma o dwendwene say aware dodo nyina so sa so dabi ye wo ware a enti na make say obekọ adwoa ho onu no on say mostly in the ma niye nananom ware eka oba bi obeba ho bia no obi aba e woni problem odeba obi de ye ebi abufu ntumasem obi de ye abusuasem obi de ye maasem obi de enti no obi ani ni problem enti wo do problem ba okọ adwoa ho adwoa de ba okọ ya ho ya de ba okọ ha enti eche ema ba bi obekọ bia nkomo ne sesa okay. So what I say? What come you know your last one? Last one. Last one. Say. Wajapade enyirada. Uware bakwa. Uware dudua. No, we are talking about aware bako. Dudua na me ba free one ba. Yenyama ho. Me say aware bako. So o de ho nya ye enkomra. O wakwa kwesi akiri. There be some me de call disadvantage. Yes, aware bako advantage any disadvantage. You we ekwa aware mi advantage any disadvantage. Okay. Ntino what we would dey for aware bako. Okay, so our ekwa aware mi no. But they na o can na fan say yin say advantage and I said disadvantage bako pa ewo aware bako emu ene se o ware bako a o be ma no sometimes unya hoto so ba na tietewa unya hoto unya babia anko unya babia amfa wan hwi ya bako kan wasem a kire oyanko be ma ana
wokwa kosu abontene se waye wadwen se obetena oba ba ko saa wanhwe wo de ebeko an advantage a ewo mu ni se wo ware oba ba ko a wajapade kafa ko wati ase wajapade a o apeno kafa ko sometimes aware do no ma emu chiche na fe busiaman so ne ade bebre court sem ne ade but when uno baba ko na wo manyina se udu wajapade ja etaka entanya basa but se oye bebrebe na tade nsem bebrebe ba. That is what me the minim efa aware ba ko no ka aware ba ko no nka ye se ne nka ono woyirim ko ana wo ho na sebe o ma wodi no time bia nka is okay ana se ne ya na ye ka no aware ba ko no so no ya na emanu mi bi ennim se ne mema esi hu maafa se bema Yankopon ebo bema no ode bema akono ehye nani de hye nani akono no ewo ye ni enti no se bema efiri atwa so se na atwa si tie bia opiesi abontene ko hu atwa foforo kura ehye ntoma mu a na nani no esan pesa atwa no asan ahwe ena Yankopon de ema akono ehye o masum enti ono obate upatwa ne ntro pa kansama e de twa ne ntro ope because ope se oti nsem a ede e wona som ti no soro ya na okotra adwaman sanchen na omudi obi hu konkonsa because na som no ye ne de ti woni obate wona se wan kan nsem a ede angu na som a otimi efri wachi what must say. So these are some of the things I was seeing and aware. Now let's come to our dodo. Advantage bear me, you know, and a disadvantage me, you know. No choose my benafe, ye me phone and our dodo. Our dodo. A dear Bako, Mimi who say our dodo. A young for dear our dodo. We a bear man number one. Our dear, you the fapim the dikan say school na ye kwa as this school be started from nursery awade na said ye number 1 ye dikan ye twedi se bema bia wawale mienu twedi mo omre se obutu so a odi na omre dabi nya fe na abepepa che obi a nti madam ya mo ani abi de ekwan da ho advantage ni bi no ana 2 aye mema no bebre se we kura se me wale ba kokura na menya japade bi kura me ho okumi afa nti me yirim ye mienu miensa ukumi kura na nyo nkwa na abenya advantage o wa wale mun sabia ma bebre no se ubekumi mi fie nti na ukumi a adwa mansa ho ya magi wo ho adwa be se metiwase a that means me na me ye yire panyini na ereketo ho ba ko so ho panyini no enku because okun a ajapade no ebeche nti obetwen se obetena se na waya well na wonya bi obi e dada se ono so benya bi ye mame nti ma wo be ma no wunyini che meboa omuhwe wuye so omuhwe wuye because obese wontena se ana se keto anu so bekun a panyini no na be de we fa japade ono na te ho ana ono aba enti no that means aware dodo no advantages no edos meboa yenku yanim ana baby so a enye no o kan disadvantage the enye na emwa wade mienu no ene ne dodo no memfa no say bia memitu emiyiri mu bebre bia meni ajapade ma wo bre pa bia nkwala school kom ni ade bia kura ba ku bia ne maame bi na ato ama no oba bi na boa na bi de ena mibusa sika na wanya
ɛna wakɔtɔ atade hwɛ enu adwa magi ntuma efira no na atɔma no wo nipa bɔnini that means aware dodo de anu guasie taba ɛde ba because nkora no timi pie abontene pie etimi on hwe ya ko wa ontimi nhwe omo ye etimi to wa etimi pie ko no monsa ko no wi ko ye enema ensem so ya wa nkora ntimi nhwe o mo e tufu a wuntie nipa kasa nsem no fa wo ho okay ana ne ba ko so ne se emfa ne se wa wo nkwala bebre na wanya ajapade ama wo oh by ajapade de yana me shada because utimi hwe akora no ma no timi ko school tie school no ya ajapade ni bi o ajapade ke so aye wo no school sesi ya ba bi a oman Ghana mu aduru school pa na ma nipa ajapade no e ma no fapem ndi ya wade bi se o ma ye na percentage ba o ma se bi na sika wo mu papa mo ni se mo school so akese agidini awo Ghana ha so ko school pa enche na wayi o classmate for dodo na ya defo so mama links bebre me frɛ brother yi menya na menya si kura menya keo obi kura tim de na classmate ho no ho se me tie nse me classmate na ekufu ado ani bia John Mahama mo a metim de ho me ho me ne na wie school o me ti okura me frɛ na wo befa yeah emma wo akwanya bebre okay sa no ma ni nyina aboa so ho enti se sika ni wo untime mfa nkola ni nko school bia de yemfa no se me ne ma miensa bia yi a se ya nananom no na se bisika ni ho so no mutimi sa ya nananom de na aka se sika ni wo no on se ya nananom tam na kuadwuma na wo moye koko bia obi si na metwa abe na me disi asafofie disi bantoma fie se o wale oba ba ko a untime mfa ne nye koko eka aduonu adenta no mo wale bebre no bise koko ho adwuma eden pa ebi te oze yeso ababoye na ye bebo ye atwa aba fie ebi a menim yenu wafuo mo se ba ko ye aduane na ye de bre yen na ye di enne no sa kwanya ni wo koko asase nyina dane galamsi ana enka na tete no na me ye wo me na mi hu ade no na ye boye na pen ene untime nkɔbɔ akora bi anapin obi ba akora ko school bi a pampers mienu na hye ne bag opie kakra no yiri time frɛ me pa kya o ba akɔ ku pampers no asa to bi bra so ho sa no ma ne ma wade bebre no ye taami ye moa nti na abrante bi o Ghana bi akwanya ba ya Ukraine kura no odwane akɔ se o man mu ada nke nyina ye wa ho na wudu airport nipa egu a obi ka country bi o kwa what mu biza na country kura minti dini do de o man mu aye no o man no so ka ho nti sese mu mlante ni ntime nwale bebre obi a graduate otimi atena fi ko 10 years akwan be so pa na obetimi awale obi adwuma ohwe na katua oje akatua na bi kura 2 weeks kura du nasa ohwe a current economy na enye aware dodo no me wade bi say me ne me guys ni hia me ka chiru mu say wo ye bema ka 20 years na wo ba uni 40 years na wo hwe oba university tu no ba na maka so oba kra na nkofo agi achi obo ani nu aketoa yeah ene economy boni nti no Ghana mranti obi adi 50 afi na wawo ne ba 1 year ndi akra no nwura university na papa na 70 adwuma be pa na betimi ayede ahwe no it's true di nipa bebre bo mo papa mo sobo ana me papa ahwe me nya papa na se wa wontam na atena o ma age bi chew na awo a nyame no mentality ne nyansa wo de ahye nipa tirim ndi de wo wi a obi abesi a control ne de ba obi nso adwe ne se onya 50 years na so wo ana onya 55 60 years na so wo a so wawo ma mpanyefo na ma bebre akọ ware ma omukọ ti wodu time a sebe onya 70 years na wago no onya obi a wona nkyɛn ti de wawo no foforo na wonya be 10 years na alata no small yen hadi be ho ye wade bi se o se bia o ma me ma bia moye 5 ho na wo moye na modom ho pa ubenya ba o do ba che unuam oh yeah
obi mma kura enti no ne nua mo he dam penasem ne nua ma mo na ne yira age na boso enye obi ayire na age na boso se uduru ba bi na be duru standard bi unya wabusua da leta ti ozisi a eye program e fro bibi se bibi ato ba o se yejai yeah ozo ukofi professionally yenjai da bi anu hia ade a ye ma me wo ba boy bi unim obi onimi a bia me na mo bitimi ohu a me nka kora me hu akora na me hu ze oba ba bia me na bi odi machi me ngofa me nua ni machi yeah ana Ghana ha na ye wo no etiefu ehwe ye di nkomode ye nye ye manko a ye wo faasefo wo nua ma se nyame to nsem so a ye sua de unua ma mo wo faasefo fa wo mo tese wo ma akwanya bia ba de ugidi se udi ni tu kwan a baboa fa ni tu na ma wadwenwene so nte kakra sanity all right ya wakasa me beba otwisu no so de advantages kakra wo aware dodo any disadvantage kakra ba na afi ya bi ya homato for natum na wa wonso wo ho adwenkyere no wo de aba we eyekuma wo tv program ayetu ndi se wo twediem etisen ana ne yasinkonya ya dwendwene polygamy ho aware dodo anase enye nti enche ebebi ahomanatum na wonso do adwenkyere aba otwi maminti smaka krebe aware dodo nde se de na make se eye no me advantage am de mani se ya kasa mami se ware baako miensa ma wo like ho to e wa adwendwen ho to because certain anyepe se oyiri we ye kwadwofo a we nye kwadwofo we ma woni na we be mo wadi nyankopon ya ade bi se nipa 1 2 3 obia su ne ni suban ye pe different obia de yanko enti na ye nuanum kremufo me de nim ene de matin se ye se omo ware 4 but for 4 ne kono de ode beka ho bia de ye wo choice but eso ware oba oso de oyeslim kokko tuntum muslim de no de nim no me ba omo na chusu de o pe ma wa mbra ye se aduane a wa meto wo o ma me buchi aso na uchi wa de da bi ene de me na me se me ware ana me pe emma slim fo nko a unti me kire me se wo na se wo ware no osum bi na akotom osum ne mbra so na odi so woti ase ye Christopher no ye se ye ware baako enti no o nya kase o ye Kristo ni na kase o ko ware bia ka ho pe no ye hwe otutu osum a ye de ye ho akodon because ye papa ko gutin ena me kase ne sumo wo mu no na sori okono oti puppet ena me kase enye boni o enti na ye kase ye di ka dada se aware dodo enye boni but say ye can a disadvantage and na advantage enti na me di abase baby America kona wo kan o ta say aware dodo de enye boni but na advantage and disadvantage na me make ewo ti se me ba no disadvantage nso a ye fan say wa ware be miensa na wato ebia nyankopon fa samba wajapade ye be fan say bia ka ba akono wo so a wa anye we obia say ka ba akuwe se miwu a monton monche asumasi nkosi asumasi wa nche unim kama adin tokwa ba yi ase ewu no be ba kote ase na gban na beto ka na ye ba ako oyire no me 5 ubeye na moto ana won cheska no si na busia pa so nya dey busia pen ni patwi ote ase enti advantage wo mu anu disadvantage wo mu no wakoto ye bia ye mfa se yakopon wiase de obi anim time a obewu
ana obia so nim nti na say obi a ope ema no na so obi a oware dodo no na dwene mu do enti wo ba ware dodo a ese wonya saa adwene no etoto saa wo ne ma nyina to mebo obi betimi aware dodo na bia okuku ofu ba ko pe onim se aduane ebeso obi a obi so betimi aware dodo na companies owo no edoso obi so betimi aware dodo na ne taxi ba ko pe enti no dodo ware no ye ko all sections adie ye kanu keke ano tamafo okutamafo enti no ye kan se ukuta saa ma ni nyina no na wajapade ye ba ko pe no ukoto a eno na di problem mu ba disadvantage o mu but e ya ade a eye oba ba ko a ana wo kanu ye ba ko a eye straight ye de o ye de ko ebi abusuafo na be ba ho kakra but wo kanu ba ko wakọ ware fo ema fo na ba abusuafo so ba oma be 5 ema so ejina akiri okay ye fa afrefo no mo so mrem na me so advantage ba ko a ewo aware dodo mu pa advantage ewo aware ware dodo mu pa ne se ema bema attitude se ohene attitude se ohene ware ba ko a attitude se akwa timi ka kire se sore kwa urunkuku no munte na wo de wo ba ya no abeda wo de won ye sei wo de but when oyire mu doso a wo ho ne de brɛ etwe no musa ne de ma o okay patch is bidi okay yen kwa ho so na fe ye ne afrefo no enjutwe nkomo hello yeah good evening That is right. Boko na also eh okay komo aye die wadwen kire wo ho ne say ayasemo Ido sinema ayasembe ka kire ma onesu kakra ma ye why de ba kan say ayasemo wantimi anyira so bi tese utim se member ni su odem ni nipa bi eyire ye ba ko ba na hello every day na wo twem hello o speak to engineer pacho ma onesu kakra ma me udin ne be bia ofre me free pacho on peja on ne kakra ma me why hello aha pacho udin ne be bia ofre me free kasa fita kwa pacho ofre o say na Francis na pacho me tie why your family Francis okay me tie o wa jojo no because competition pem we mean you we dey kidiano obi answer person so any okay our do my competition ba obi apese o improve say ni die okay all right yeah that's pa na oyere mu ya say o mo ba kona side ba ko na side no ware ka no we ho prepare ko fia me akom kasem na pese botton ni na me pacho ompra no debi obotom se ompra no onhwe no okay all right me fa for na fe yento aso hello good evening pacho bet my friend number na go screen so no bet my friend o friend no lower o TV set at my volume no hello good evening pacho ma oneso kakrama me udin ne be bia ofre me free about your friend James me kasa dusu ya do ma fe James my entie we pacho do de ye because be mo ho yina ma wa denge ama on dwedwene bebre o ko yenu ya say
oyere ba akofa obetete wo sa but so mu ye ni Se si ai ka se wa ware se. O ware. Na me na panyin so o ware for onya 94 years. Ke to ware onya 87 years and so. But me papa ba ku bi a o ware ko no odi 55 years pepe pa no. You think there o mo ware do no kom ko mani kura. Ni o ware ba ko no. Ka ware do de Enti se wo ba ware se. Me si ame ho idie ma ware kwa nya ne tere. Wa ware kra ya 3 se si ai wo se. Si idie me nya ware. Ba ba ware 3. Besua na no. O se Wo besua na no. me hia me nana because me hia papa on ya me yikem. Osua papa ba wuntem. Okay. Yem fa frɛ for odi ho. E da se pa se ofrɛ. Si besua me nana. Besua papa ba wuntem. Hello? Yes. Pacha odi ne ba bia ofrɛ me free. Kasa Mase Ahmed. Ahmed. Yeah. Ahmed ye kremonion. Yeah, me kremoni. Okay, ti aware do de se wo de o ti ase pa. Ti ase pa. Okay, ti chere mu kakra de na man kremofo mo ware do sa. Me kremoni. O te menka? Tonka. Me se de ntina man kremofo ware do sa. O se she ba o ware ne ba ko. Na o ye na de no nswa no tete wa ba ko e kan ho a to be steady. Okay. So I steady na kamera nti ase baba woni ntem o se kura no o tete woni kura o bia ni kura na esi support nchen nti wo ba ko kan ho a one that time to o bia na esi tim so And they say what ware say? Mo yere mi ansa ana mo ma 6 Wo yere no miansa? Ma 6. mo yere Ma 6. ma 6 But mo live kama ma no mo nyina mo ye okay. Ah, so mo na okay. Mo na tifi ba ko. Wow. Shey. Okay, yeah that's a pa ne was wa dwen kira o de bae. Hello. Ne man way, a man so mfre bi. Nwumre di o mu di atemu o mu fie mu. Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Pacho ma oni su kakra ma me udi ni baby ofre me me. da ne nchen ana o kasa kase. Me pacho me kase free nyina hini. E fro say. Me di Sadat. Sadat e kremoni on. Me pacho. Wa ware do say. Me pacho ba ware ba ko die. Ba anene me first day ma shamu program no. I want to pa rasta man no wa di nkomo ma ya de nya me nshiramo. O nshira so. Me da mas pa anene first day ma shamu program. Okay, okay. Nti say o ba ware do say. Okay, yamfa afrefo a otwatro ye time no akwa kakra. Hello. Hello. Pacho frame ana walowa o TV set no volume no na fa yatime de nkomo ye pa. Hello. Hello. Good evening. Ahmed ni Masaba. Ahmed Asaba. Ahmed o yere no mo on chen ana. Me do mo on chen. Metimi ni ba kwa kasa. O ro me ti ba dem no wada. De obada ya no wadi na manada. De ishishia ni se. And then ni da ni ka se wura obi dem. Ene ne da. De sande me da ni chen a. So ni ka se wura obi dem. De komsheni se wenda enu ka se wura wo yo. Okay, okay. Ni kwa se de anya ne da no obehu no. David. Bewura ne dem.
na say ono na ba da wo ho so and a power to my sorry no ko church omo so na pana na wa ya wasade wa church omo do the make I be fast ko na wa ba ka na efo o say ozo ba wa ba ka efo na basa Wotwedie no mu no ultimate satisfy obi ultimate di obi a said how are this sir o free so ultimate o Philippa o hello good evening last call na fe so hello but from Razak me see the make quite what is free ba quite okay Razak also what were you do say pacho mawal one but no three what were one wale do no ginama sina baya umba man sina baya onya dey umba jamai okay wale do na ama wonyam som esiye nso okay my young cherry family okay ti ma o mo adwaman enti o ware dodo no o baako but uji tumpa se o ware bi kan wa o mfa o yere no machi that o mfa o machi that because me ko pacho me ko yibia pasiti me kondo ya me kondo na obi ka se muslim for mo ware a ye wo oba kokko oba ware kokko oba ware tuntum oba ware tiatia ye ma won ware de wa ope sa na tie nya nokre aya se where dey o wale na sina da ya unku hu abonten ni ayo okono because oba no de o head abonten bia na obi oshi okay inti ye na ye nkana enhwana obehwe omuye no okay I'm say yemre no aye benti de besia yenuanom muslimi fo no dedicate ye pa ye da mase afrefo amfre nyina da mase mo a mo so mo antimi amfre ye sorry pa ne text messages na antimi ankan no mo mfa nche da se ne e be kin kan no e de amamo ye ko final words bi na fa yanko final words no se ni nyina kra ya kansi ze aye time na so tu ba che obi me me guys bi a o ze me chia wo mo pa me krom kote na mete okay and me parliament guys a anwumre obi ehwe me bia mo parliament ho me wo parliament ho me guys bi wo ba ye na ba ana ye ho kire ye wo Ghana hai timu na mo hye mra ma ze ye mra na ye hye no ye nsam nya den sa okay ana de nsam odin che oso nse oyeze obu nsam wakwanya bibiri obum yanko yenim cha mo yanko me wo guys me ba radio so bia na ade edi kan TV so hai TV so onka fra me chia me yire fize ahoden ne me ho ayefe nyina me yire kan ho odawase parliament guys na me sa chia na top key okay ono je me dale tabako ndi me ba ha na man chia na manya ade ena etoso no eje so ba bia wo bia me chia no okay wo teme ne so anwumre yi a me si na yie se na wo ha ena si na okojae ankra wo bia wa ya ade so okay yemre na aso otwi ye be chia obi bia onya tre nya time etna TV no ho hwe na asese ne phone so kra hwe chia obi bia dasene okay dasene be san hia mechia MCA and famous way ni nyina wo menim se onim sa polygon me no ho nsem sa wo ha no attest wo ha no wa produce a show no pa famous ya dase wa mo hwe nyina meyere no mabusuafo ene obi bia mo hwe nyina no ye chia mo na me yaduma dasene e be san hia me din ye de Samuel Kwabena Dako aka Sam Dakus dasene yo abusia me chiache mu nyina ene muhumi a eye dubna p herbal capsules ana